aiga nyombole senole ikaransa buya beka kinyonga ekerowe kigoro osebono bono ndobwata mangana togokwana una mwanya getinge tigante beiga aba muraba baminto moko nyakumana nje wanare ko batebiga obo maene obole very simple engaki yaikire ekere minto na intu to bwata kabaga tokogenda mesa tochikogamba n'abasacha bande nakiendagere yakenye kubagwa. Oh no, Josh, you know you're my brother. You know I love you, I respect you. I don't disagree on politics. Lakini kama tu aboi irana wochaga. Oh no, tutesege tio mwano yongo kumusiga. Ate nae na inje na babande batigalite ga mwako ngelima. Mwako yobono ga igane rubwate utali mumro yominto. One ngakie setole intuna bebirengere libire igwa. Number 2. Mwata kangu ane Kiswahili. Kuna wale ambao wanatuliza ni kwa nini Mheshimiwa Rais anapiga kelele sijui nini, anasema anafanya kazi mzuri. Juzi alisema ati akili yake ati lazima ufikirie Kenya outside the box. President William Ruto, wewe pesa ya capitation haupeleki kwa shule. Number 2, ukiona wakulima wa chai saa hii bonus inakuja shilingi 10. Ukiangalia walimu wa JSS ambao uliandika 2 years ago, sasa unawaambia tena waongoje miaka ingine 2 ndio watakuwa permanent and pensionable. Ukiangalia marafiki zako ndio wanaiba pesa ya serikali kama ni njugu wanauza. Wale watu wako umetuma hapa kuja kufanya kampeni ya OMCA wanaendesha Eurocopter, zimefika 7 nasikia. Helikopter moja kukomboa kwa siku ni shilingi milioni 1,100,000. Times 7, that is 7 million. Times 30 days, that's 210 million. Ay, mami ndo akiona William. Kikago kora. Tumeelewana? Si ati tunakuchukia Mheshimiwa Rais, hatukuchukii. Ni vile tu hii kazi uliyopewa kama rais, the job is too heavy for you. You are not able to manage this job. And what we are saying, we have a candidate, and our candidate is none other Fred Okengo. Wasaba na andi ni ngwere to komenta kende. Tigaba no kole rega. Nyamira. By election. Omo ako minto nyonkaga gachire Nyamira. Ocha ko baebereri ko batevinga tiga twebererie gosinya Nyamira ne nyore sega yaye. Bakaebereria bakabwaterana mugakongeri no arenge bagacha kugera Nyamira gacha ko baki e county na itubono toko basava ne kore nyororo twekire stage na itubono tubwato mumura tokuira na intwe achigokora kinyangi achikore no mubusi achikobwato mubusi tosuke go kimotwe taringa kerowe ki abande baito ntwagete ya lakini mumuro yo na isaine magara mumuro ta isaine mumuro na isaine role binte korete kararenge education role binta korete kararenge interior role binta korete kararenge ICT none karengu taranere tato gende Meru ogende Embu ogende Mombasa. Huko iwatenga kama ni huyo, tunaona story yake iko sawa. Na unaona siku hizi yeye atusitusi watu. Na unaona njelirinta gete Fred yarama abantu abana nje batenga ya tarama abantu motebi agende ngora. Toba ngora mumura. Buno bubwate teigo intwe abande barimo otigaranka bwateranka
tiga Fred yagende siko achikori gichukura isiko na liturabongi chirichira isiko chisane twaramiru mono ngecheto nchigo isana lakini abaisi no tuli ekera bakoni airport otogo batebi muliko yaonia ekera bakoni amemegondo kama sasa. Kitu kingine ningependa kusema Mheshimiwa Rais, juzi tumesikia umepeleka shamba ya kule Kuria kwa sababu ina madini. It has rare minerals which are worth more than 20 billion US dollars. That's why you are taking that land. Leave that land for the Kuria people because those are our brothers. Tumechoka na kuiba rasilimali za serikali. We want a country that is peaceful, a country that doesn't have thieves in governance. We want a country that protects the most vulnerable in our country. Na tunasema kumalizia bali mongo lichukura mulese UDA na inongo tuerorera muri mono na inongo tuerorera muri mwacho bangora iba ya akera na basani baitumure na intu butotige na intu tonya kwa yaberaliga. At the final event, I hope abantu banyamira nko amora abana babatatu barese coalition ya opposition chikura esababu neye ebiroge bibiko genda mumuroyo minto tago sukagurwa abaisi go bagateba noroche iwaenda sobo tukamobwe musiye bukamusiya bono ngakiara achokori iki ekeruke ngoro mwancheranire ngoto amore ebiroge bibitatu kurunyamira so that Fred yagende Nairobi elindo turatenga umaite Fred ngororo owatenga ngora onchukule wiya bono ninche kono kibuno kwanyera lakini muyogocha mwata nyoro kiga arambe utapatia Fred hawa watu watatu ambao tunataka washinde MCA. Nyamira nionyeshe hivi nyoro kiga haki Moses niwe nyasaye no muya mwana wa mitombi yalo. Your Excellency, incoming President Mheshimiwa Matiang'i, these are your boys. Ya kebeke muna kere. Haya, nikisema one time mpaka Ruto asikie. One time. Landa alibali mega ni mudurigeni pia no mwana mwana itwe. Esa imanja kwa one time one time. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Salimaje. Mheshimiwa Super Senator wangu kutoka Kisii, asante sana kwa sababu ya kunipatia nafasi na kunitambua nizungumze mbele ya rais. Njasa mareda yangu kwa Mheshimiwa Salimaje ni madara kwa na ngurumbere ngoria ane ya shilingi 300 ngwande family yobo tugwesu kuma mosi migegega no bokwa maseta turaba ndabaremi na andera majumari ngo bande shilingi 100 erinde baga kuri gasingi yo kubirosyo mu bakagari nege ndokere kyo mweryo abantu bamindo ngo biranda no Mheshimiwa Matiang'i shilingi 100 mo gwanja ndo Mheshimiwa Fred Matiang'i shilingi 100 gai ndene Salimaje ngo boli buchumbali nyali bali chache iwango ende bigi yale menyingwa main stage yasayo mundani ndikibe saka mwachi semno bungaini ninchi ndego na jagete korra Matiang'i president atararu nonya mumbu mana atarachaka ngajaka kunzo kana kila matanga ingo teba egento Matiang'i egento Matiang'i tanda bana egento osoro no igwete egento saijana no igwete egento Mheshimiwa Sibu no igwete egento. Mimi nataka kuambia Mheshimiwa William Ruto, sisi kama jamii ya Kisii, vijana wote, wamama, wasee na watu wa bodaboda, tumesema ni Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Na yarabu tukokina ile yabo tukokiti yangu aningana ya ngore iga. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na ngakeresi. Onde bien Salimaje. Ndo mondoro ja orabe president. Iga ko Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Yengire tega na kwenye wara na ake no Mheshimiwa Gashagu. Onde no Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Wana wichi wa maru na yana bonga nyetega ngakirande bile ndo Fred Okengo Matiang'i. Abantu bose pi. Bari bose pi no bari ba Mheshimiwa Nyamogo. Ndo anu mwana uminto. Kato kwenda bware no mata kitoko tego no musaje okurwane sige. Tuere yaka manyinga.
amanyi kana ali utikirwani omwana omino kore mo inali ayunga kiruta goteba na yere ndege ya matengite imuka igoro mukani ya ndege imuka igoro amo gwano le mito Fred okengo matiani kero nango so motamba akagere skuru yaito yotambe tangu ira mwana university the first time ekairo mwana university skuru itu akaigura alliance kere regards kisukuru era jol bitu na mwana university kera arenga magana ya atinda magana ya bintu usalama yaito amagana ya huwa kwa masasi maguru bantu baito bangu kwa masasi maguru ndio kwa mwezi wa Fred matiani akonyeze yaito mbale ngama na itira ndio mwezi wa matiani kabeka ya mwana God bless you.